Teliamora Shriram Kopra Amchaini, Bishichni Omoni Khoroksa Minor Tipra Jogno Romfrejakmani Patimung to Ye, Romfrejaknai Rogno Romnani Bagay, Khorang Tisaka Hastini Burishikli Rock. Abo Haikeno, Patimung no Sejamani Koksaka, IPFT, Youth IPFT Teliamora Division Committee. Laitangnai 20 July Shalmarini Horo, Bunidopani Hamzakma Salabai Malai, Nogo Kipilmani Lamawo, Khorokba Shiklarokni Yago, Romfrejakmani, Delamura Sriram Khora Amzaini, Khoroksa Tiprajak Shikli. Pati Mungo Tapsajora, Khorokni Romprenai Rokno, Rompano, Tauko Pulisni Yapani Pataro, Ti Khoroktam, Shiklarok. Pati Mungoti, Romprenai Rokno Romui, Karak Bustum Zagnani Bagai, Khorang Tisaka, Haseni Buri Shiklirok. Social media wo, Placard Punugui, Hasini Dalbidal Amzani, Shiklirok, Romprenai Bwrwirokno, Krak Nisai Krak, Bustum Zagnani Bagai, Haste Hapangtai, Hasini Naimatang Bedegnitani, Koimung Naraka Borok. This is my message to the state government and the state police on behalf of the whole women of Tripura. As we know that a 17 years old minor girl was brutally raped on 23rd July at Chakmagat. Until now, the culprits are not arrested. So this is a very shameful thing for our state government and the state police, that they do not have that much power to protect our girl, to give justice our girl. This is not the first case which happened in Tripura. This kind of incident is happening since so many years. There are lots of rape cases are pending in Tripura. I'm not against of our state government and the state police, but we can't deny the truth, and this is the truth that our state police and state government do not think important to give justice to our girl. We all address our country, our land as mother, but at the same time, we are letting some inhuman people to rape our girl, who is someone's daughter, who is someone's mother, who is someone's wife. We strongly condemn the rape, and the government and the police should take a strong action against the culprits. Takukte bukuk song norong ni thani ani koimo obono jeng Chini Tripura o tinisa jora je rape case angi phaimani abono jeng berini no dus nei berini no chaya ang na nei apte haike salai jeng abono ya ge kati phai tai jeng justice renani phajingo stand na lai akono khona abon bagai jeng Chini dofani sajak rongno dusriya karei jata amte hai incident ke me loge tang to tini khorsa ne loge khanga naw te naw ni no ne boro loge naw ani loge ni mano tai apte hai ni bagai no chimki ri jabe ke bo nang mane jora khon sa chachim kono da thangra ge khai rai abon bagai noro jotto ni thani na ne koimo berini tomung sitrang na berini tomung chayang na apte hai henei jeng salaya woi je o crime rape abone against jeng bacha laina ni yang tai khaksa phasing pati mungno tui romfrejaknai no khungno rang puisa bedokmung tei sikri sokro khlaijakmani koktoma mankeno paithak koktoman harnani bagai phasal sarigo IPFT bodolni office secretary Buddha Debormani titulmung bai kaisa naikol bodol Sriram Khora amchayo thangnai soika samung sitra khlainai rokno dakti romai karak busthumjaknani bagai IPFT ni bakhaktui sanmung tisaka IPFT ni office secretary Buddha Deborma tini chengoro mungya kami PS ni andaro paisok paijak social media rogo cheng koyekdin sekang nukha je oro sthaniyo ni khorokta chini bukhukjuk khorokta bukhuk bono khub nodor hamyo nasigui bono romphe kha aboni romphe jakmani abono no bahai kai tong
bahai buti ingkane jeng tini chini party ni hoite naina phailmani o rom phejagmani o gotona no jeng অত্যন্ত নিন্দা খাইও এবং যারা অগতনা বাই করংজাক রত্ন जों खोनाखा खरकनै एरेस्ट खालायजाखा हनै पियाबातिनि वान सुकमानि अगतनाव करंजाक सुदु बर खरक नैया अबनो परिकल्पित भावे बर गतनानो संगठित खालायका काजै सुस्थ तदন্ত खालायै যারা अगतनानि उकुलगतायबो बर करंजाक टंनाय अबरकनो दाक्ति खालायै एरेस्ट खालायै बरकनि जे दृष्टान्तमूलक शास्ति मानना नांगमानि जनगणनि थानिव जे शास्ति मानमानि उक्लुग एक नजर सृष्टि अंनाय आपनि शास्ति रिनानि बागै कठोर शास्ति रिनानि बागै चिनि तरफ थेके जों दाबि खालायो अबनि सिलाय सेकां फासाल फुंग पातिमुंनो सेजावै कायसा कक्थुम पानानि बिसिंतै सामुं सित्रा खालायनाय रगनरमै गराक बुस्थुम जगियासाक सिरिं के आसागै टंलाक आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी यट आईपीएफटी तै आतिसा हनै दामरक मुंदखा यट आईपीएफटी तेलामुरा डिविजन कमिटिनि प्रेसिडेंट गोविंदर हरि जमातिया तिनि जों खबर मानखा खरगुरिनि बिसिंगो खरगनै ताबो रमजाखा हनै खोनागौ गेते खरगनै रमजायाखो हायनि बाङै जों बननो सागानि मुसुगो चिनि यट आईपीएफटी बाति सात्रप थेके जे कनै मानजायाखो आबनो दायति रमनांथों जदिसि रमया हंखे जों ताबो कोरोना भाइरास बा लकडाउन उंतमानि जरानि बिसिंगो फानो जों बायदुता मांनाय जों सभा कतर ओंखागानि बाङै हायनि बाङै যারা উকরংজাক দুশিরকনো দাयति रगै बरकनो शास्ति कतर रगै बरनो फासि मारनाय जदि शास्ति कतर रयांखे आबो जों तै सभागो जों ओंखारनाय हायनि बाङै बरनो दायति रंगै बरनो शास्ति कतर रना बागै उंथुं हनै जों त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि थानिबो जों आबनो जों सावो दायति रंगै बरनो अबखायानि बाङै आलमगो चगानि बाङै तेखनि मानजायानो हायनि बाङै जों चिनि आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी तरफ थेके जोंनो खबर होखा खाना बरक फाइ दङो चिनि तेलेमारा डिविजनो चिनि आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी लिडार बरक फाइनाय तै चिनि ब्रैमो थानिंगै सेंट्रल कमिटीनि आईडब्ल्यूएफटी नि चिनि आदमरबो फाइनाय जोंनो साहरखा जों खाना डिटेल बाबे तैसा जों कक सालायनाय नुखुनि बररबाय तै नांखांखे जों खाना हायनोहाय टीएसओ थांनाय एसडीपी मालायनाय टे खरमनि दायति रंनांबाय तेलामुरानि सिमी प्रबितै हिरनमणि कक्थुम चिनि खरां।